Marko chapter 13 livesi siyawucala ku verse number 3 sehle nayo bazalwane ngekuholwa umoya kaBaba uNkulunkulu sixoxisana kafishane ngisuke phambi kwenu kusenelithuba amen bazalwane. Marko chapter number 13 verses number 3 longakhona asicalele nangesihloko ka esu lune bazalwane ke
chapter number 3 verses number 3 kuyehla sicale ngesihloko uma kungaba khona lo ngakhona kusifundzela ngemicrophone. Sihloko sithi tinhlupheko nekudingelwa. Tinhlupheko nani bazalwane? Nekudingelwa. Qhubeka ncakati kababa uNkulunkulu. Verse 3. Yebo. Jesu abehleti entsabeni yemincumo abhekene nelithembeli. Bo Petro na Jakobe na Johane na Andrea bambuta babofana naye bathi ase usitshele ukuthi kuyakwendeka nini lokho kuyawendekani lokuyawuba sibonakaliso saleso sikhathi sekuphela. Jesu wabatshela wathi caphelani kuthi kubete lonedukisako kuyawuta labanyendi egameni lami bathi nginguye ngaloko bayakwedukisa labanyendi. Naniva emahemhemu etimbi netindzaba tetimbi ningefuki ngoba letimbo tifanele ukuthi tendeke kodwa noko umhla wekuphela uyawube ungakefiki. Sive siyawuvukela lesinye sive umbuso uvukele lomunye umbuso kuyawuba nekutamatama kwemhlaba tindzawo ngetindzawo kuyawuba netindlala. Lokho kuyawube kukucala kwetinsizi kube njengemhelo walomsikati nasatawuteta. Ticapheleni nine ngoba bayawunimangalela etinkantolo niyawushaywa emasinagogeni nimise embi kwebabusi nemikhosi ngenxa yami nize nibeke bufakazi ngami kubo. Livangeli kufanele lishunyayelwe etiveni tonke kuqala. Nabanimikisa etinkantolo baninikele ningahlupheki ngekucabanga ukuthi niyawuthini kofasha noni lokho leniyawukukhipha ngalowo mzuzu leniyawukuphiwa ngalowo mzuzu ngobe kuyawube kungasesini leniyakube nikhuluma kodwa moya longcwele uyakhuluma ngemlomo yenu. Umuntu uyawunikela umnakabo ekufeni neyise umfanakhe bamfana bayawuvukela abatali babo bababulalise. Niyawutomva ngabo bonke ngenxa yeligama lami kepha lowo lonicinisela kepha lowo loyawucinisela kuze kube kusekugcineni uyakusinziswa. Haleluya. Lelo monya azivulele 2 Timothy chapter 4 verses number 2 ehla yehle agcine lapha ku verses number 4. Manancha lo manancha lo manancha Kosi Jesu manancha lo manancha Jesu mananjalo
Jesu mananjalo Jesu mananjalo, Jesu mananjalo, Jesu mananjalo, Jesu Uyabona bazalwane ezulwini silinzelwe. Ende uma ubaba uNkulunkulu angasita ngomoya wakho longcwele, sibe nale understanding le enough ukuthi kulomhlaba lona bazalwane sifanana nebantu labafike emtini batocela emande ekunatha bendlula. Endi umuntu uma tocela amande ekunatha akabese songena ekamerweni uyalala bazalwane. Uma khona kudla mhlambe umnikado lelo khaya angamphakela. Uma kude mhlambe amendela singwa nejuice. Kodwa noma angabonakala ahlete etafuleni adla kamnanzi mhlambe maqanza nabo pholon, lokho akumendi abe umuntu walelo khaya lelo bazalwane. Akumendi ukuthi bese sobitwa ngesibongo salelo khaya. Mhlambe nabangafika labanye bamkhanza ahlete etafuleni adla ngefork and knife, bangafike bathi no lona ngilomunye waleli khaya. Kodwa uma anale understanding ukuthi mina angisiye walana nedi ngeniswe simo ngiyendlula kukhona lapho ngiyakhona. Noma bangafike bathi oh Nkosi osimelane oh Mageba, angavela aphendula athi ngiyaniva kona kuleli khaya mhlambe kaMageba. Kodwa mina angisiye waleli khaya nedi ngendlule ngenxa yendlala. So uma ngabe ibandla likababa uNkulunkulu kuleti insuku teqina lesikuto bazalwane belingaba nale understanding
ukuthi no bazalwane noma singazama kufana nale live asibo balo no litasiphika lisikhahlele lisikhiphele ngaphandle ngokuba kunale understand live liyathi ukuthi lona liphelela la. That is why ingosi Jesu isho lamagama lithi live alizange la ngemukela mina eChrist. And ningabheki ukuthi nina lingemukele linithathe. So uma ngabe besingaba nale understanding lephelele ukuthi silapha bazalwane sifanana nemuntu loqele nje emtini kunathe manje. And noma la manje ungawanatha uwa enjoy ucela kwaphatha phathi lokusala kumele ukuthi ugcine uhambile. So ngithi labo bazalwane kulomhlaba lesikuwo bekungakafanele ukuthi uma ungena ekhaya ucela emanti uwakasimelane ungena kamkhonda bese ufuna kubitwa ngesibongo salelo khaya. Bekungakafanele ukuthi ungene ucela emanti ukhanze kuleli khaya bavunula bese nawe ucela imvunulo soyavunula. Bekungakameli ukuthi uma ufika kuleli khaya ukhanza ukuthi bantwana bakhona baphila ngekuhamba ngqondo estradini ukuze bathole imali bese nawe uhafula tiketi wena ukuthi ulingane netiketi labantwana bala ekhaya. Bekungakafanele bazalwane ukuthi uma ufika kuleli khaya emakhaya anetinhlobo hlobo tekuphila kwato bekungakafanele bazalwane uthathwe ngumthetho welikhaya lokungahlali kulo lelingasilo lakini enilongahlobani nabo abantu bakhona. Then the question is, how did it happen ukuthi libandla ligcine lifana nemhlaba? When, how bazalwane? Sifike njani lapho khona sekumenyetelwa ukuthi abantu makafake tiketi letitsi kanti bantu basuke ezulwini balathi iqiniso? Sifike njani lapho khona kumenyetelwa ukuthi akukhishwe letinye tindo kulabanye bantu? Bekulungile lokho bazalwane sikumemetele emathaveni. Bekright kakhulu bazalwane sikumemetele etshwaleni. Bekufanele bazalwane sikumemetele emashipini. Phakathi kwendlu kaBaba. Phakathi kwendlu kaBaba. Bekungakafanele sifike la. Kulula kungena kwendlu kodwa kulukhuni kuphuma kwayo. Kulula kungena kwemakhada emgogodleni womuntu ngokuthi ahambe ngenyawo kuma tiles angakafaki elisokisi. Kodwa nasekufela laphume kuba semkhathini wekufa nekuphila. That is why labanye sinabo phakathi kwethu kodwa uma bafa bafakela amaduku bayisihogweni ngoba kulukhuni bazalwane. Labanye bakhona bafakele tiketi letitse letidzingekako kodwa uma bafa bayisihogweni kulukhuni bazalwane. Kulukhuni lenye indoda yathi nayima isholo lekushoko kwabonakala ukuthi no, the only option yokuthi sisothe lenkinga le lo muntu lasitshelayo ukuthi simgcobe ngematshe aze afa. Kulukhuni bazalwane. Indzaba yensinziso uma ungakambulelwa umoya kaBaba uNkulunkulu uyawusonza usebandleni. Usonze uphume ebandleni uhambe esogweni. Njengoba kunetinkomo letingena edamu natiphuma tiphume emakhadani angakawi. And letinye tiphume emakhadani ahohloke onke. Why?
lehlobo lalamakhadane necategory yawo iyehluka. So that is why uma sisagijima kusesemnanzi kumele bese uyadibuta ukuthi ngigijima nje ngiyofika ekhaya. That is why nalokuthi singakhohlwa abazalwane, singakhohlwa, singaqali sikhohlwa. Kungaba mnanzi emhlabeni uenjoy uvele ukuthi no umhlaba ukuvumile njengabhatata, yes singakhohlwa. Noma ungasivuma umhlaba egcineni utawuvuleka usifake esithumbu sakho. Singakhohlwa basi. Sesizilile sathandaza. Samdumisa ubaba uNkulunkulu. Indumiso ethi imukeleka kuye. Singakhohlwa ukuthi Jesu uyabuya. Noma sosekhaya, noma uthola umshado, noma awutholi, noma bamshadweni wakho uyabathola abantwana noma awubatholi, noma sowufuna umsebenzi sowukhathela usakhanuki, singakhohlwa. Wehla tinyembeti ngelisizi lobhekene nalo, singakhohlwa. Ufuna longakusita angekho, noma ubanjwe egula, noma kwaluphi ihlobo, singakhohlwa. Singakhohlwa ihlobo tethu dilele embhedeni wetinhlungu, singamkhohlwa. Singakhohlwa abantwana bethu bangeva ngalendlela bangeva, singamkhohlwa. Singakhohlwa indoda ikushaya imini obusuku, singakhohlwa. Besingathi khohlwa tonke, besingakhohlwa ama-bank account pin ethu bazalwane, singakukhohlwa konke kodwa singakhohlwa ukuthi kungekudala abazalwane sokhazimuliso. Ingasimu yalolo suku ingelinganiswe nosisi lalapha, ngibe khona na, ngibe khona na. Kasimulo inkasimu loyalolo suku yona ingelinganiswe nosisi lalapha, ngibe khona na, ngibe khona, ngibe khona na. Kasimulo inkasimu alolosu yona ingelinga nosisi lalapha, ngibe khona na, ngibe khona, ngibe khona na. Sitawalanza namacilo ngochubeka. Sifundzeni bazalwane. Timothy wesibili chapter 3. Sihloko sithi simo sebamvu emalangeni ekugcina. Khumbula naku emalangeni ekugcina kuyawufika tikhatsi letimatima. Bamvu bayawutitsanza, batsanze imali, batigcabe, batigabatise, balulate nkulunkulu ngenhlamba.
bayawuba ngulabangalaleli batali babo bangabongi babete bungcwele babete luthambo bangathethelelani bayabuba tinyoka bangatithibi babe nebulwane badonze lokuhle bathengise ngalabanye bamvu babe nemawala bakhukhumukiswe kutatisa bathanze kutijabulisa kunekuthi babe ngulabathanza uNkulunkulu. Amen. Ngicela wewelele ngesheya chapter 4 verse number 1. Sihloko Timothy uyalwa ukuthi aqine. Yebo. Ngiyakuyala embi kwaNkulunkulu naKristu Jesu. Lotakwehlulela labaphilako nalabafile. Ngikuyalisisa ngekubonakala kwakhe nembuso wakhe. Ngithi shumayela livi ulimele noma tikhathi tivuma noma tingavumi. Sola uxwayise uyale ngako konke kubeketela nekufundzisa ngobe siyeta sikhatsi lapho bangeyiwuyemukela imfundiso lephilile ngofa ngekwenkhanuko yabo bayawudibuthela bafundisi babo bafundiswe lokho labathanza kufundziswa kona bayamfulathelisa tindlebe tabo eqinisweni baphambukele etinganekwaneni ngofa wena zitha etimfeni tonke ubeketele ekuhluphekeni wende umsebenti webuvangeli utifeze tonke timfanelo telubito lwakho. Haleluya. Amen. Ingosi mayibusiswe kufunza kwezilwayo bazalwana. So sengicedile ngekwambazalwane umoya kaBaba uNkulunkulu lebeka kubekile kimi. It is the awareness and the revival of the human soul. Ukuthi bazalwane siyahamba ezulwini lapho khona sibhekeke ukuthi sifike singcwele singanabala singanasici nanto enjalo. And I'm aware lokuthi bazalwane we have had so many revelations about how to enter in the kingdom of Heavenly Father God. But that doesn't mean ukuthi njengoba sovile uyawukhona kungena. Si iyawusala bazalwane tembulo tonke sitilalele satibukela. Si sacrifice ngemadata netincingo tetfu tibe bufakazi ukuthi no konke lokho ngakwenda kwaba available in their fingers. Nalokuthi bazalwane whatever information we get noma ke umlayeto lesutfolako lokuthi wathi kakhulu ngelizulu akukuniki igate pass ukuthi ezulwini uyawungena bazalwane. And lalabati kakhulu ngibo kanye lalabangeke baze bangene. And uma ithi zikababa uNkulunkulu niyawumangala tifebe netiphingi netingwadla nalababulalanako baphambi kwenu. Lithi lo seqaleni uyoba sekuqineni.
then ngingumuntu emhlabeni I ask myself ukuthi and lithi izwi kaBaba uNkulunkulu izwi kaBaba uNkulunkulu liphefumulelwe nguBaba uNkulunkulu lokusho ukuthi konke lokuphakathi kwalo kuyaphila bazalwane. And unfortunately ngale live lelithi niyawumangala tifebe netiphingi netingwadla sebaphambi kwenu likhona la eBhayibhelini. Inkosi Jesu yento umfanekiso ngendvodza le yawuba nelitsili lithi wathunya titfunywa ukuthi tihambe tiyawumisa tincwadi kulabo lefisa ukuthi babe khona phakathi kwalelitsili. Unfortunately lithi izwi kaBaba uNkulunkulu ngulowo nalowo waba nesizathu la ngasibeka ukuthi why angeke ase akhone ukuthi abe part of and parcel of lo msebenzi walengosi. Ngalokuthi litsili laselvele seready bazalwane. Lithi izwi kaBaba uNkulunkulu yathi le ndoda no inyama ikhona kudla kukhona. And angwathi ukuthi lokhu kudla lokukhona lokusengakulahla. Lithi wathi phuma uhlamahlame titaladi netihoshe mahlangane netindlela umemedele ukuthi noma ngangibani lo ngakhona ukuthi athathe isikhathi sakhe esihlanganyela kulenzini wemukelekile. And labantu laba bangibona bamiselwe lenzili ngamunye nangamunye wabo ube nesizathu sokwenda ukuthi why angeke ase abe khona. And kungaba buhlungu bazalwane sikhona phakathi kwalendawo ukhanze ukuthi simemo sisitfolile. And sinetizathu letawenda ukuthi ezwini singafinyeleli. That is why ngithi singamkhohlwa uBaba uNkulunkulu ngemsa wakhe lasendela wona eCalvary ngeNkosi Jesu. Singafunzi kakhulu size senze lwadi lekumele ngabe sinalo bazalwane. So kule ntsambama kulobusuku nginalokuthi bazalwane liviki lichubeka. I know uBaba uNkulunkulu bekenda umsebenzi lomkhulu en lelisuku lela namhlanje kulisuku bazalwane lekuqina kulenkonzo lesinayo. Kuna nomlayeto nje phakathi kwetipili intamo yaGobhoda bazalwane ukuthi singamkhohlwa. Nabanye bamkhohliwe babamba tiphiwe letiphiwe labaphiwe tona nguye. Labanye bamkhohlwa babamba ema-possessions emhlaba labaphiwe wona nguye. Angathi ukuthi wena yini lengakwenda ukuthi umkhohlwe nethi ngiyacela ungamkhohlwa. Labanye bebagula kabuhlungu kodwa banele kuphila bamkhohlwa. Angathi ukuthi uzuzeni leta kwenda ukuthi ulahlekelwe ukuphila lonke naphakathi. Bekumele bazalwane sibe nalemvuselelo lengaphakathi kwethu ukuthi nokuba umhlaba ungabona ukuthi kwendakalani. Azathi umbhali asikwati asikakuboni lesiniko noma ke umhlaba usiboni kodwa lesikwati ukuthi uma avela noma ngabe sesisakatwe ngalendlela lesisakatwa ngayo sakhulunywa ngalendlela lesikhulunywa ngayo kodwa uma abonakaliswa siyawufana naye.
Akunankinga lokuthi uma usibheka uva ukuthi nyeku lengapha nedi nje uma abonakaliswa. Emandla ethu alapho bazalwane kungako umpostoli Paulo usho lamagama uthi kuboshwa anginankinga nako nekufa futhi ngikulungele. Athi kimi kuphila kungiKristu ukufa kuyinzuzo. And angeke sifike lapho bazalwane uma singakayitholi the revelation. Uma ulandzelela indlela dinge ukuthi kababa uNkulunkulu letife engato bapostoli beqala bazalwane kwehla kunyembeti. Labanye befe worse even nalendlela inkosi Jesu leyafa ngayo esiphambanweni. Ngemadoda lesithethe kolelivangeli bazalwane. And bengaba buhlungu ukuthi uma lifika la kithi baze nifike lehluleke. And uma lehluleka kithi kukhona labatawusala ikhona isali bazalwane. Uma thina singasi ready to carry this mission on bakhona labatawuvela. Inkosi yamsayisibusisa. Niyathandzeka bazalwane emehlweni nje abantu abanenyanyako. Ngiyabona ukuthi mina kunyanya kodwa aphenze phathi no kodwa lo muntu uqhubeke kahle. Amen bazalwane. Umuntu akunyanya akuzonde nedi. Lendvulo ngiyo